Sas condiciones de su tentus a supra de sa Sardigna previden che los serenos o pago nulos. Sorventos an ansulare debiles de direczione mudoncias. Sor mares sant a mostrare movidos o attrettos meda movidos in sa banda occidentale, pago movidos in s'atros logos. Sas temperaturas mínimas sunt previstas stazionàrias o in aumentu di 0, Casteddu deghe 8, Tattari 14, Nugoro 20, Aristanis deghe 8. Sas temperaturas massimas sunt previstas in aumentu, Atrettos finta sensibile, Casteddu e Tattari 28, Nugoro 25, Aristanis 30.